Babo, uslikajmo, babo! Babo! Hoću tebi! Evo nas, dragi moji čaršijaneri. Vraćamo se sa berze iz Tešnja, utešani. I sada idemo kući, pa ćemo se gore uvratit, odnosno navratit, ili ti ga svratit, da je samo u 6 da me ne muze. Svratit se, navratit se u Žepče, da malo vidimo kako je to grožđe. Jer smo jednom snimali priču, nije bilo grožđa, evo sad kad smo isto snašli, vidim ima ga. Pa da malo probamo kako je to grožđe, nećemo krast. Kupit ćemo masni, kupit ćemo za novce. I tako. Znači navraćamo se da vidimo, ako se mogne kupit, kupit ćemo. Ako se ne mogne kupit, onda ćemo i ukrast jebiga. Kažu ja, 3 put zobneš domaćine. Kaže, ako se niko ne javi, onda uđeš kaj i najedeš se. Tako u islamu kaže. De uđi moje, a ja neću se zovta, ti uđi moje, pa se najedi. Slušaj, svi oni vodu na svoj mlin navode i svi oni kako je za njih bolje, znaš. Sve jedan, jedni i drugi i treći. Nema veze, eto, bili smo u Tešnju, u Tesliću, idemo kući, napravit ćemo gore jednu priču o tome grožđu, vinogradu. Nećemo napraviti, malo ćemo samo svratiti se, odmoriti i da probamo, vidimo kako je, znaš. Vidim da je rodilo dobro. Inače, Bosna je nekada za vrijeme Turske i prije Turske bila bogata vinogradima. I pričao sam ja mnoga mjesta, parcele, vina, vinci, vinec, znaš, uglavnom u tome smislu dobili su po tim kojekakvim bosanskim vinogradima. Mada oni sad kaže ne može udes, ne može, kaže bolan, ne može vino ovdje, vinograd, ne može, ali u kursu. Francusku imaš i Njemačku, koja istu klimu ima kao mi. Ovo je udes, mi ćemo obilaziti. Koga jebe dok me neće ozvol udar. Udes je gore, znači ljudi ginu životom ginu. A što ginu? Jebo ga tata, tata u šupak, položi vozačku, kupi mu tata bijesno auto i onda ga pusti da on budaleši. Jebo ga tata ga jebo. Ja sam vozio 3 godine Fiću, nisam te 3 godine smio izaći na autoput, bilo me strah. Jebe vam mater defektnu, nema veze, idemo mi za Žepče dole da vidimo taj vinograd i da vam donesemo jednu lijepu priču. Onoga grožđa što je jedne godine, odnosno prošle godine ili ove, slagašti, snimao priču o vinogradima. Kažu, ne može vinograd u Bosni, ne može, ne velja klima. Evo ja ti kažem, znači jedna od jačije vrsta grožđa, Hamburg, malte ne među skupljih grožđima, neću pričati odakle je porijekla samom riječ, kaže, recimo isto Njemačka jako bogata vinogradima, Francuska jako bogata vinogradima, gdje je klima slična naše. Ovo je dobro uđipao čovjek. Evo, znači, zaustavili smo ovdje, pošto je tata čaršija, Urban kafe, Keskese, Ekute, tata je otišao da kupi, znači neće da bude lopov, meni tuđe ne treba, i evo, tata je ovo kupio sve, i ovo malo crnog, malo belog, vidiš i groza, ovdje je kilogram jače, znači tata ga uzbrao, znači ima malo crnog. Inače, ja ne razumijem se u to, međutim ima stono kao biva ovo, ono je slatko
ima ovo grožđe za vino. To je vinjsko. Znači ja sam tražio da mi da ovo malo što se vino pravi, međutim gospođa kaže da ne bi vi grdili, uzmite ovo. Jako je slatko, ima specifičnu aromu. Znači, ovo mi bijelo malo na kisi, što meni zgovara za šećer, a ovo crno, ja ovakvu aromu nisam nigdje vidio. Znači, može se kupiti, ljudi su jako susretljivi, evo ja sam ovdje uzeo za 10 marki, znači 2 kile i nešto, kila je, ja mislim, kako je teta računala, 4-5 maraka, nebitno. Znači, jako lijepo grožđe, dok u Zenici hoće ono smeće po 7, 8, 9, 10 maraka, nebitno. Znači, tu je 4,5 marke slagačke. Ja sam uzeo za 6 maraka, nisam htio kusur, gospođa je ponudila da mi još da, rekao ubacite još jedan grozd, nebitno, hvala lijepa. Izvinuo se na oduzetom vremenu, izvinuo se što sam upao na posjed, što nije prijatno. Znači ovom prilikom zahvaljivam i grožđe, slušaj me. Ovo ćemo ja i moj kamerman otrezi do Zenice, pa kaže Jan, znam ja dobro da može grožđe opit, ali neće, ovo je friško, nije fermentiralo, nije se ukiselilo i nema, znači, ono alkohola nimalo u sebi. Imao sam želju da probam ovo vinsko grožđe, znači nisam ga nikad probao. Kaže gospođa da je mnogo tvrđe i da ima opnu. Nema veze, ja sam volio, ali eto, nema veze. Kupit ćemo nekad, kad budemo prolazili. Znači, žena kaže za jedno tjedan, od 7 dana ili heftu, počinje berba i nadaju se jako lijepoj berbi. Kaže da je ove godine bilo vrh. Ja se ne razumijem u to, samo eto. Znači, na izlazu Žepća, gore Žepće, znači kad prođete Žepće, tunel, prema Maglaju, odnosno Šeheru, na desnu stranu ima vinograd, slobodno zastanite i kupite, neće se pokazati. Nemaš pojma, Medo, kakva je aroma ovoga crnog. Ovdje baba dadne jedan, evo ti jedan. Probaj materi, eto vidi. Znači aroma, sila arome. Ma nema će. Halo, nemam riječi. A da vidi ovo belo. A reći mi koje je bolje. Probaj, sila arome šmeka. Ja ovo nisam nikad jeo u svom životu. Znači, babo, putujući džindas. Sad mi reći koje se sviđa bolje, bijelo i crno. Meni je, dobre su obo, samo meni je crno slatko, znaš, nije dobro za mene. Ovo ćemo mi da jemo, slušaj, bolje ova kila grožđa, nego ne znam šta. Koje ti je bolje? A? Bijelo i crno? Bijelo, a crno ima šmek, Bože, ja znači ne bih ga smio. Odvezna žena iz Akuće, gore, ovo je Kajestono, ovo je vrhunsko, znači vrhunsko grožđe. Evo škodlak, mi idemo sa berze, priču smo napravili, lijepo priču. Idemo kući, imamo posla, imamo obaveza, mi smo seljaci, smrdljivi kokšari, ne možeš progovoriti automobili vode, ali nema veze. Evo znači tu si taj vinograd u Žepću, kaže ne mere u Bosni, ne mere, ali u Kurku. Zašto ne mere? More sve sine, more i ananas, more i banana, more i kiwi, more i smokva. Tam treba znat i treba raditi. Evo smo tamo na kafu, ima kafana. Ja ne znam ovo, ja nisam stvarno, mislim, hvala ženi, hvala gospodinu, nisam ljepše grožđe pojeo nikad. Ja sad ljudi ovdje kući, hvala lijepo, znači možete kupiti uvijek grožđe, lijepo, fino, ukusno. Svi oni koji niste zapratili Tata Čaršević, zapratite, vas ništa ne košta, a meni dobro. Hvala lijepa, vidimo se u nekom novom videu, čao.